ima problema sa hitnošću. Kad je u pitanju brzina, onda si uvijek donji. To je bolest ovog zdravstva. Organizacijona bolest ovog zdravstva. Međutim, kad te prihvate doktori, onda nemaš nikakvih problema. Dadnuti lijek, dadnuti, spaštajte. Međutim, organizacija oko prijema nije dobra. Pa političari su uglavnom sa svojim stavovima i nametanjem svog egoizma, nametanjem svojih plata koje su ogromne, za razliku od običnog svijeta u kojem samo možemo kukati.